India Prime Minister Barim Bharat Ratna Atul Bihari Vajpayee Avetanglo New Delhi aims Abiuta Ateng Pai Pai Kret Chok Arni Kangsan Porpai Pora Minute for Porsi Amekichi Diffu Circuit House along Sok Divas ke Padopen Demaja Lam Kachikimo Peki Kachet Choi Long Kachipapon Pending Du Kachipaklang Date Pialama Porpen ke Pasundun Depotak SSA Socheng Block Coordinator Pendia Kachuhang National Flag Upon Aman Kipi Japan Leki Mankali Karbi Prime Time along Penelli Villarban Krupi Non Beer Tangton Ben Architha New Delhi aims along Kisukichilang Bomb India Prime Minister Barim Bharat Ratna Atul Bihari Vajpayee Pai Pai Kret Chok Arni Kangsan Porpai Pora Minute For Pormalam Arong Chiboy Juilopusi aims Pen Beer Tapachatak Kedam Tangbosik Crazy Arni Pen New Delhi aims along Sikachilang Bomb India Prime Minister Barim Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee Pai Pai Kret Chok Arni Kangsan Porpai Pora Minute For Pormalam Pirthe Pen COC Arong Chiboy Tanglo Pusi Aims Media Lapen Protocol Division Chairman Dr. R.T. Vich Aning Monduk Pen Bir Tapachatak Ladak Thihek Pen Atal Bihari Vajpayee Akai Lapen Asai Puson Henlo Atul Bihari Vajpayee Pharu Krisir Kebra Enkora Poni Kansi Labang Sopio Thelong Amhang Theklo Alang Like Cheng Sige Pherang Kya Saisi Ke Klempang Cheng Indian politics a hidialong sundun pen alangli pardon ron ningkan kep lok sabha kilik chepahai la pen India Prime Minister ang thik pen khisi sumindar adang India anong pathetekang Atul Bihari Vajpayee politics appeared helong kiki ke khan ke miajok pharo Chris sirkep kebra primati 1994 aningkan best parliamentary anong echepalong alangli men arong kachewa biuta kangdang pen sarkar chari chalom ke thepen chenglok mekaratum anta aning monduk chipirinti Karbi Anglong Deputy Commissioner Mridul Kumar Mahanta Chipham Phopen Pai Pai Kret Chok Arni Diffu Circuit House along Sok Divas Padosi Suri Hinira Prianing Kan Dhemajalong Bharat Swathin Kelong Arni Katalan Hud Ok Chumpran Arideng Pran Kedam Abang Phu Abang Phiatuma Phan Chikimu Pontu Sok Divas Ajaimek Ateng Ok Chumpran Asai Lang No Phan Pin Remsi Pik Ik Achet Choi Long Chipabon Lada Dapi Karlitang Atumat Karjong Sining Reng Mialong Reng Dog Ring Nipen Kepadolong Japhan Minute Isya Pordo Klipen Arnam Ardom Ok Chumpran Asai ke Klempen ke Hampang Along Ali Kelong Jigali Kana Hok Saide Mon Sampen Kache Songsi Ali Kelong Pusi Aluhiatum Jongjung Alam Jiralong Ningche Chikimo Amai Mate Sok Divas Along Karbi Anglong Tonamas Councilor EM Roton Teron Khonsing Rongpi Raju Tiso ADC J Sonuwal Norsing Belapen Pinaan Diffurong Bia Mekaratum Chetong Dun Troksake Rahini Andeng Bharat Swathin Kelong Arni Katalon along Aliralon ki Pichapan Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Lapen Pinaan Sorkar Sai Kamalong Mir Hing Kerapen Ajot Anarlo Sampri ke Doson Pamanpon Ajo Mir Hing Aturpen Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Koanma Kilangmi Kadnyu sa Pherang Kipen Aju Kineba Mohor Lang Ikta Nan malam sopor pan bir tamu ing tamulik sina Please tap in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Diffu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Good news, good news, good news. It is hereby informed to all the repeater candidates of HSLC examination who are willing to get admission in Arts and Science stream at Kanaklata Junior College, Lanka are requested to collect the forms and prospectus immediately from the college during office hours. The repeater candidates who secured 55% marks they can take admission in Science stream and who secured 45% marks they can take admission in Arts stream. Hostel facilities are also available for both boys and girls students. For more details, please contact 8628 735290 or 8011 97988 or 9678 750 759.
Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, flasks, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit adu, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo people third beer talong wangthulo West Karbi long Kirunia long kido Sarva Siksha Abhiyan Socheng Block Coordinator pen Independence Day Katalon Arni National Flag kapasundera potha Kadu Salong Pachatak Alunang Pali Sarva Siksha Abhiyan Socheng Block kibi Arni Penta National Flag upon RD kipi pe pukiawi pinlang Laso pothak ning duglo Socheng Education Block pen Akit heke chok chia jok dia jia phan chuning rilo lapen lapuson monon phi patikuk kilo pasi Associate Block Resource Center Coordinator pachitak alolong lam thi chichak West Karbi long jurikindeng havaralong India dit pike jok arni katalon pona porhut bang kep sa selo Charlie Ausumar atum arnia khorke du pika jok March pasta phan pura karjapa dimalong pen ke krepa birta katnu salong birta nangle West Karbi Anglong District Jurikendeng Havaralong ke paman pon trok sekebra hini angdeng India det ke chok arni katalon pona hut arni ke so parpik penan parta aluhiaman pen kachitong dun ke theke ding atum blam ke than apor ke ena jok bang kep loke chari aus sumaratum arni ke khot ke tan piga jok karja badi malong kreprin tilo bang kep aus sumaratum aphan tong se kot pen Jurikendeng ke so ke lang hemalong se ke lang aphan ponang lo pasi birta long dun Karbi Prime Time Birta Bangkila Pas Kang Ton Paniglam Domi Thami Kurwang Thu